Parlok bro kerpang ya gitu ki parlok ki baju pet ya jila kai football ki bad ik bah ban pet ya ka jila kai football tis ngap bah mentangan ban tips pi ya kan ne ka jila kai football ka bah het bah hadu kata-kata hapo mau langwir hapo madan side snat Royal Lengdo Stadium side snat mau langwir te ka jila kai ka ban sawan ha ka live potrik nai bak hatway arjar polai kabadai menta ka tayohi Hakapor Shibaji no pais ngi gaji akun kan long hap dengka MLP FC na po shelong kan akun bersya ia ke Himal FC di Brugaj. Te kene gaji lakai football la gaji lakai ka itnat ha hak te gasi so bha paj ba baro sawan kersan pan pejru ya niki rangi lakai ki ba don sap nomor baro atlet team kira pan klan bha ban job ya kene gaji lakai ka badai ha kene gasni lai potrik. Jika mau lang wir spot klub kalaya wari ki baro ki pajba riu ich football subha wan ban pej ya kane ka jilakai pan ai jingkerchan ya kane ka jilakai pan siu ya kador bairung chispa tingka marway te parlok bro subha wan ban taki lagi jongi kmat ha kate ka sngi na mar baga MLP na po shillong kalapan klan bhai player man yakun ha kane ka sngi kumjuru ka Himal FC na di Brugaj kalapan klan kumno pan penlim ya ke MLP bar ki wan raru ya ki rangel kai ki bet bah ha ke sngi kemamar ba baru atlet team kwa ban job ha ke jila kai ke maningkong first round mar ba ki kwa ban poi jengai ki ban poi sajrong namta ban ra ya ka final te parlok baro riu it football kam tam nak ki tan ki parlok nak ki tan mau korwat ki baro ka we so bawan ban kersan ban ai ke kersan ru nak kam tai ki nong penjaj jong kan ka sport club kam tam ka molong wir bala organize la penjaj kat ya kan ka tournament ka bahedu ha ka bakal kot ki prize ki jinglot hadu chan ar po sanglak nget pin sawan ai kersan ha ka tega si live ho terik ka bade sinyo mau korwat hapo madam sajnat Teka jila kai kalau ke internet ha te sawan ban pej ha te ngin ya pej hadu kat no ke jila kai ke long ke internet te manu ba job ru nomor bro atlet team kila pan klan bar kilong ba klan bor ba kerpang nam tai ki parlok ba wan pej kai ha ka te gasni kadon kata gajing ice ngau ba lane kata ka give away lane ka lucky draw akaba pintit san po tingka pinyo atlet ki tiket lar tit chis pa tingka pinyo san tli ki tiket Digi jing ai so bhai kilong kumne ka baning kong pinyo hadu arpo hajar tingka ka ba archip hajar ka ba lai san hajar ka ba sao hajar kamod lan pi one page football ha ka tege fi pinyo ru ya kane ka pisa arpo hajar tingka pinsiu ya kane ka bairung chispa badala pitit san po tingka ka kini ka atlet tiket mo chispa san po pinlot pinyo ya kane ka pisa arpo hajar tingka hak ba kinok ya kilabu nakamta jong pi yang nget pin sawan be hak tegas ngi live powder ka po maran side snap pan pe jangan dijela kai bade simentaru ya kene kan lagi dulu ne gajing ais ngoba nak ta jong pi hak baki no penjaj kilap bu ala penjaj nak ta jong pi ki parlok bawan pe hak tegas ni ditang kene kublai shibun